Dostlar şarkının malıyla oturalım. Olca, free. Kaldı sezon kıştın ayağı, kaldı karda eldin balları. Bizge katı bolca koygulatçı. İçi gülsün başkalardan balları. Müdürülbey finalga bir keteli, çempion bolup maçına minip keteli. Men aydayım desem sen aydayım deysin. Kadir eke erkek çaydı maşına koyulgan mı? O da bana bolu böyle keteyim. Assalamu alaikum açlıklar. Mına Batkenden kelgen, Kızılka'dan kelgenler sizler hem sүйüngülü. Mına hoşluklar degen sözge koşulup ket otasыңар, Eleman, ne ukan mı? Ova ukam, turuşunu kara. Oşa şatlı patlı da söyletkenden. Bunda sen ukan mı? O men ukam. Ukana ukam salasın mı? Muştaşa, davay ukam men. Davay ukam. Davay. Estoy! Ya kaçanga deri ülkeler muştaştırıp жүрörüz. Biz ne dekan korozumuz bu. Berke, sen ne gengir başsın bu? Muştaştırsan muştaş örüyorsun. Çok. Öyle de söylüyorsun. Çok. Az mınan guest date bular. Seni git bol olgan. Davay, bratanlar da muştaştırıyoruz. Davay bratan. Davay bratan. Davay bratan. Davay bratan. Eleman, hazır ukalar öz. Davay bratan dese. Tamam kızık da yok bittim be. Süleyman, akan özü erkek mi? Erkek. Özün akanı sırav al birisi. Bir erkek bol erkek. Kızlardan padarka alıp mı? Alga mı? Na geçe günü meni devuşkam 23 fevral günü mağa özümdey bolgon gil tegen men deymişka padarka kıldı da. Men deyim dey. Eleman, özünü men dedim. Katar tolup atın bu jigar. Nege? Ең арзан подарканы sen алдысың да. Nege? Мысалы, базарда саңа оқшаған мишкалар 150 сом. Bratan otursan. Ушундай мишкалар 50 сомдан артық нәрсе тура. Мына нормально. Мысалы, бұндай мишканы тер атып болсаң, ұтып аласың. Turun Suran özünün. Hayır dur. Bu alttır sen niye padarka aldın? Ben neyle padarka aldım? He. Buna Ana. Ne bu? padarka. Zata çın yürekten verdi. Bunun içinde tarağı var, güzgüsü var, platoçkası var. Anan en kızığı bloknotu var. Anan neme maga kalo tilek yazıptır. Ne de yazdır? Urmatlı klastaşım Beksultan, senin bugünkü 23 fevral atamekenini korgo günün menen çın yürekten kutudan sana çın densoluk uzun ömür kalayım okularına cana 4-5 diyen balar kılayım deyit. Anam nereye toçka kılıp koydu, düşünmeye kaldım da. Sen o düşünmüyorsun da. O toçka degeni ulandısı var. 8. Mart'ta kut dışınday padarkanı maga veresin degen söz. Вообще-то bizde вообще zın ништяк тамашалар бар да. Görgöz. Туғандар келе көрөз гитараны чертишти билбеген бала. Yan kayasın bilbeyim lan. Андай тамаша bizde de var. Ha. Туғандар елестеткіле баняға атасы менен баласы қоша түшіп қалса қандай болады екен? Мына кирді қара, кирді мына мойындары қап-қара, мына чықанақты қара, чықанақты қап-қара болып жуынса болады дейм адам дегені. Oldu sekinem. Чында ата елдің аталарын көрсөз көзі уялады, өздері жуынышады. Рахмат. Болды. Жана. Рахмат. Туғандар келе елестет көрөз. Радомдун астында болгон окуя. Ya canım! Al! Taradın mı? Ова! Kim? Erkek! Malades! Kimге okşaş? Sizge okşaş! Kaşıcı! Sizge okşaş! Gözücü! Sizge okşaş! Ozucu! Canım var жоғы sizge okşaş! Tez ketip kalыңaz, erim gelip kalat!
Қолчап кел. Атай билен. Рахмат тугандар, келе тугандар елестетип көрөбүз. Ар бирле адамдын өзүнүн кол жазмасы тагыраак айтканда почерки бар, Тугандар ошол почеркиндай жанлуу болуп калса, кандай билет эле. Алгач көрөбүз жөнөкөй адамдын почерки. Тугандар көрөбүз медиктердин почерки. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Рахмат достар. Барыбыз эле Чыңгыз Айтматовдун эрте келген турнасы чыгармасын баары билебиз. Билебизби? Балдар билишет экен, кийин тамашаны ойнойбуз. I'm sexy and I know it. Биле эле Тугандар негизинен билебиз, кыргыз эл аябай тойлорго жакын. Тугандар эстебиз, Антрак учурунда ресторанын сыртында болгон окуя. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Атым Элеман. Кумар. Той кандай болду? Той кандай болду? Той нормально, жакшы эле болду. Ана бир нерсени айтып коеюн дедим эле да. Мына тойдогу баягы келиниң мага вообще жаккан жок деген. Вообще начар кыз экен. Вообще көнеге оны каяктан таап алган билбейм, Вообще эле страшный. Сырттан караганда эле билинип калды өзү. Алыстан эле билинет. Мен да сага бир нерсе айтпаймынбы? Мен ошо куник келиндин бир тууган акасы болом. Неме? Өзү күйөө бала деле начар экен. Мен деле көрдүм өз тең менен тези кабылмен дейт. Бактылуу болсун кетип I'm sexy and I know it. Арак тугандар күлөр келеди, билип атпай. Тугандар той темасынан алыстабайбыз. Кыргызда жакшынакай салт бар, келиндин жүзүн ачпай деген. Тугандар элестетип көрөбүз, тойго чейин келин кичине майрамдап мас болуп калыптыр. Айлан айын ак келин, ак жүзүңдү ач келин. Ак калпагын жайкалтып, аталар келген бул тойго. Ийилип салам салыңыз, аталардын көңүлүн алыңыз. Дакандарга дан берген, gelin dese can bergen, әкелер келген бұл тойго, ийилип салам салыңыз. Ана әкесі. Эй! Ана. Айланып кетсең. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Рахмат болды. Вакыт чыкпай калды болду. Зериктим. Тугандары, кече жакында эле 23 февраль эркектердин мындай мекен коргоочулар күнүнүн майрамы болуп өтүп, барыңыздарды куттуктайбыз. Тугандар, келе элестетип көрөбүз. Аскер үй бүлөсүндө болгон окуя. Так, сема строится! И шепкели, сема строится! Түздөнү оңго. Жалдаш үй бүлө башчысы, сиздин буйругуңуз менен үй бүлөнүн өздүк курамы кечки тамактанууга тизилди. Үй бүлөнү сапка койгон сиздин кенже жубайыңыз Жидегүл. Эркин тур. Эркин тур. Так, балдарым, тамактандыңарбы? Так, точно. Дагы бир жолу сурайм, тамактандыңарбы? Так, точно. Тогда, балдарым, налево! Детский спальнига карай, шагом мырш! Я ата, неге эле 5те келип алып эле шагамаш дей бересиң? Сен ишиң болбосун. Тоң ушинтип ишиң болбосун деп туруп көчүп кетти. Так, катын, упор лежа, принять! Болбойт экен мали, тур, вставай! Так, направо! Так, катын, спальнига карай, шагом, отставить! Форма 1. Форма 1. Одевай. Спальнига карай. Шагом. Марш.
Туғандар, бар жоқ эле кино тасмалар тартылганда ага саундтрек жазышат. Биз дагы элдин балдар командасы бүгүнкү оюнубузга саундтрек жаздык. Кеттик анабыз. Олчак баштап турабыз. Ош чыгарбарызбы? Кандай күндү жазды экен биздин бактыга. Азырынча билбейбиз шашып тапканча. Мейли театр, мейли ошту, мейли кадамжай. Койсо болду калыстар бизге алдыба. Калыстарда олтурат ушулурдун атасы, а бул жакта олтурат универсалдын баласы. Венера, Асел, Салтанат, кыргызымдын кыздары, Улан ака, Санжар ака, Ош Аземдин балдары. Элдин балдар, чоң рахмат. Ошмо элдин балдары. Өзгөчө Сулаймандын бийлеп чыкканына кол чаап койсоңуздар болот. Улантабыз кийинки команда сахнада, алдыңыздарга өзгөчө команда Кадамжай курама командасы. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, Santa. Бүгін тамашо, бары хорошо, алдыңарда Кадамжай. Кейде коркуткан, кейде жыргаткан, бизде мындай жигит бар. Bayama kelbaş, bayama kelbaş, bayama kelbaş, kelbaş. Barыңардан башыңар аман болсын. Santa Lucia, Santa Lucia. Assalamu alaikum dostlar, bayamam mende bir turo. Бұл не деген форма, мынаны қарашы. Меники қоған мейлі, өзіңер қанда киініп алсың, не? Нормальный форма. Мұны заманба мындай молодежный стиль дейді, мұны тройка дейді, тройка мындай шым, жакет, анан пиджак. Онда меники деле тройка екен, да? Неге? Шым, спортивка, дағы спортивка. Молодец, молодец. Ушунча спортивка кийип алып, нени кыйраттың, айтчы. Бағы көк кит деген ойнуңар бар екен ғой. Ошоны мен биринчи түрдө эле жеңип койдум. Кантип? Сүрөтүңдү жөнөт деле, сүрөтүмдү жөнөтсөм. Көк кит менин сүрөтүмдү көрүп, өзүнүн 10-чу этаждан ыргытып, таша өлүп калды. Молодец, молодец. Баса мырзалар, өтүп кеткен мекен коргоочулар күнү менен куттуктайбыз, бир кол чаап койсоңуз, майрамыңар куту болсун. Анан мындай биздин команда кече сүйлөшкөн кыздарыбыздан не белектерди алдык, Не алдың сен? Мен белек албадым. Неге? Мен кечеки майрамды бүгүнкүгө жылдырдым. Койду. Ошондо не болуп калат? Кана белек. Мен сүйлөшкөн кызым аз белек алып келди. Мына келип. Кана? Опа! Canım, bayramın menen. Gördüңөр бе? Mınan öptü ha. Gelip uşunu öptü ha. Yemi bul 2 yıl cuğunbayt. Uhtabayt bunu. Caşo keremet mi? Suyu enes mi? Ayt kılaçı bizni öpse mümkün emez mi? Emez mi? Bunu ölmesine mi? Sen ne belek aldın? Men kızlarga öçeşip kaldım, men vapşe beleklerdi albay koydum ey. Hiçkimiz men süйлөшпөй koydum ey. Albay koydun mu? Aşı albay koydum. Turasını lan Deme o üniversitede grupa bolup bölüngöndө bir kız bir bala болгондо ошондо мага кыз жетпей калышы педарка жок. Kız yetmeye kaldı ne? Özüң ne aldın? Ben geçen süylöşken kızımançım onday kapkara gileygen katta mişka aldım. O kana mişka. Üy kapar koydum. Oşo ayttım nerede bir kara mişka turceleç hatta çok kutbasan. Hoppa da gel. Geliniz şef. Canım, akçasını esepleşip koyuyorlar. Balдар, sizler başlap durur lazım ben Raşat koy. Adam çakır o komandası geldik.
Достор, біз баштадық. Бірінші тамаша. Байкесі свиданияға кетіп атса, инесі ұқтабай атып тұр. Кеука, мен кішіне іштерім бар. Сен ұқтатшы, ұқтат, шар-шарды ұқта, мен шар-шарды кетейін, хорошо? Ұқта, үкам, ұқтай, қой. Алло, алло, алло. Ака, кем мен ойнаңыз? Ұқта, үкам, ұқтай, қой. Ұқта, үкам, ұқтай, қой. Улантабыз, қадым келе паркта болған оқия. Canım, men kimmin? Айгерим. Eşek. Айғаныш. Доңыз. Гүлмира, таптым. Чочко. Кимдин аттарын айтып атасың, я? Неме, о, чоңғыз өзі кім керек сізге? Байке кешіріңші, адашып отпын. Алдығашыларымыз кейінгі тамаша айылда 3 келін сөйлесіп атыптыр. Аусындар. Жаңы ушақ свежи. Қандай ушақ? Жаңылық. Қандай жаңылық? Жаңы закон шыққан миш. Қандай закон? Кімнен үйінде қандай машинасы болса, ошоны толтырып төреш керек екен қысқасы. Төреш керек екен? Ава. Онда мен 4 төресем болды екен да. Неге? Бізде тикі бар ғой. Анда маға кішіне оғыррақ болып қалады екен, мен 7-ні төрешім керек, бізде степ та. Неме, мен о тезірек ажырашып болсам бойд. Неге? О, троллейбус минет қой, үлбейсің Кейінгі тамаша, біздің ағайымыз, біздің ұстатымыз, мұна Жеңішбек Айтиев ағамыз, Оштың көчелерінің бірінде бір досыменен кетіп атты. Бас досым. Мен Жеңішке. Қандай нан досым, жақсы ө? Жақсы. О, 20 сом. Қырғызда мұндай адат бар. Мұндай бір нәрсе тауып алсаң, қолын көтересің, 3 жолы кимдики деп қырғи қош кек. Кимдики. Ешкім шықпады ғой, салып қой сенікі. Жүр кеттік. О, 2000 сом. Кимдики. Ұн шықпа кеттік бас. Рахмат алдығашыларымыз, кейінгі тамаша елестетіңіздер, фантазияны күйгізіңіздер. Өмірінде бір да жолы болса да қарға пышылбаған аябай страшный қыз. Қандайсың ай? 37-ге шықтым. Чап, баяман қармен чап. Кет, чап. Неге маға қаратпайды, неге? О, тағдыр. Біреуге бақытты чене бересің, біреуге бақытты шектемей бересің. 37-ге шықтым. Қойныма салып үрмеймі кіріп басылған майлы. Чап. О, тағдыр. Чоңқыз, жақшылас бі? Тарынбаңыз, мен чағап қойын, ә? Ташмен ұрдың, а? Ова. О, тағдыр, ұшыдасына Аябай сүйігі беріліп кеткен борчик, палбан. Демек, жігіттер даяр болсыңыр, баштайыз. 1, 2, 3. Стоп. Ережеменен күрөшөбүз. Ескертүү. Кийинкисинде штраф. Даярсыңар ба? 1, 2, 3. Стоп! Штраф! Сен ылдыйга турасың, партерге турасың, давай. Тур ылдыйга. Даярдан. Даярсың ба? 1, 2, 3. Байке, сіз мұндай назиктік дегенді білесіз бе? Мұндай романтиканы білесіз бе? Оя қадар сөйлесіңіз, Байке, Рахмат, урматтуу достор, тарс еткенің бары тамаша. Бирок шындығын ала тұрған болсақ, біз мұнда Қадамжай құрама командасына чемпиондықтың бізге керегі жоқ. Ура! Бірінші орындың керегі жоқ. Ура!
Мондай звезда авторитет болуштун эле кереги жок. Туура. Акча приздин деле кереги жок. Эй, өзү биз кимге керекпиз? Жантыртычы. Ушунушнам шүгүр, рахмат. Тактап турчу дейм. Биз мондай тамаша тартуулаганда бир аз болсо да жылмайып, кичине эле тишиңердин агы көрүнгөн болсо, бизге ошол эле жетет. Кадамжай курама командасы чын жүрөктөн чоң рахмат. Кадамжай, ты мой любимый город. Кадамжай, ты мне очень дорог. Кадамжай. Кадамжай курама командасы Тайыр Баяман мырзалар баштаган. Улантабыз фристайл конкурсун жабат эң акыркы команда. Динамикалык бий менен өзгөчөлөнгөн авиагородоктон чыккан авиатор курама командасы. Дельфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залить? Что глаза солю. Оказалось вокруг тебя весь мир кружит. Синий киттин акыркы тапшырмасы. О, кагылайын кыргыз элим. Качын эле Кыргызда синий кит деген беймани оюндарды өтүлө. Турла бардыңар ордуңарда. Ошодон көрө чүкө ойнобойсуңарбы? Тоғыз корго ойнобойсуңарбы? Ушунчалык күчүңөр ашып атса, кулак чаппайсыңарбы? Олун кытышып болбой кетип атса, катыраң ойнобойсуң жок деген. А жок, балдар катыраң ойнобой эле болот. Пусть мои туфли блестят, как будто Джексон вернулся и мой альбом в новостях. Успех прямо по курсу, мой джентльменский набор. Встречайте прямо. Когда мы сахнада, чиксы танцует. Когда мы сахнада, город тусует. Встречайте прямо из городка, Тимати и Алмазбечка. Сен не чыгып алдың, Сен чыгыр элди тажаттың бе. Сен чыкканда элдер уже бол кетти ғой. Bundan кейін мына мен чыгам. Тимати чыкса онда мен деле өзүм чыгам. О, кагылайын буке. Сен түнү горшокты арма алып башка жака чыгасың, турардың. Я онда мына мен чыкпайм ба? А сен болсо шатны дол коюп крышага чыгасың тукунга, турардың. Мен чыгайынчы. Сен болсо турмушка чыгасың, турчу. Мен. Сен вообще чыкпайсың. Мен чыгам. Мен башынан чыгып көрбөйүнбү? О, кагылайын Тимати. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Кыз үйдө кыл жатпайт деген. Ошондуктан сага бир шанс берели, бар чыгып кел. Такой дерзкий, как пуля резкий. Да, это аргумент веский. Ты такой дерзкий, как пуля резкий. Ты готова будет? О, сабаң кетейин Тимати. Ушул күндөн тартып, ушул сааттан тартып, ушул сахнага 4 ай жагып жүрүп кеттик. Кеч келен аракага берека чыга бересиңерби? Ону көрүп баштабайлы. Авиатор командасы оюнду баштады. Body, crash, body, ay que locura. Body, ay que locura. Body, ay que locura. Let's go. Ар бирле өлкөнүн больницаларына больнойлорду ар кандай кабыл алат экен. Алгач Россиянын больницаларында больнойлорду кандай кабыл алат? Көрөбүз. Больного пропустите. Заходи. Ушул эле көрүнүш Оштун больницаларынын биринде. Эже ачык эшикти. Неле жаның жоотасың? Бар через футболгер. Врач урушат. Эже ачпайсызбы эшикти? Өлүңө туруп калайын. Бар через футболгер дедим ғой. Не? Сөздү укпайсыңбы? Врач урушат. Эже врач биякта врачтап кириш керек бияка. Ач эшикти. Кечип кой. Sen dep juraman, qanday qız sağa demile.
Байкайбыз достор, аябай эле тупой урулар. Басқыла, азыр ешік сындырып кірез там, ақша тез-тез ұрдап шығасың, түсіңеру? Бас. Қаштым мен сіземсім. Дүре. Мне нравится, когда красавица мне улыбается. Don't believe me, just watch. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Голливуд жылдыздары Анджелина Джоли менен Брэд Питт өзүнүн балдарынан башка дагы көп улуттуу балдарды бага алган. Анда эмесе көрөбүз Брэд Питт өзүнүн балдарын уктап жаткан кези. Спокойной ночи, Аленушка. Спи крепко, доченька моя. Good night, my baby Bella. Sweet dreams and sleep soundly. 다시 한번 사는 걸 원하는 것에 도전하는 것에 시리. Hayırlı tun oğlum. Necmettin Can Hacı yakşattırı. Байкайбыз Кыргызстандагы олигархтардын маеги. Ne keçigim? Балдар, бүгүн эртең менен туруп биринчи рейс менен Урумчиге учуп, Урумчиден нары транзит менен Пекинге учуп, Пекинде Великая Китайская стена деген бар экен го. Ошонун биринчи тепкичинен баштап жүгүрүп, ортосуна жеткенде эмне болду дейсиңер? Не болду? Силер чалып алдыңар эле, кайта келе бердим. Келе атсамчы, чотто бир тааныш адам көргөндөй болдум де. Койсо? Мынтип карасам, мен Джеки Чан шоро сатып отуруптур. Мен деле аз самолеттен түштүм да. Не болду? Эртең менен уктап атсам, Зидан чалып алыптыр. Не дейт? Испаниядан Францияга отпускага келдим эле, Парижге келип көйпө ичип кетпейсиңби дейт. Эртең менен зерикпей Парижге учуп, Эйфель башынан чоокусуна чыгып туруп, Зидан менен намөшүн сүйлөшүп, көйпө ичип отурсам, силер чалып калыңар. Мына триктер чалтат деп виң эткен менен келе бердим. Балдар, кече мен туулган күнүм болду да. Куттуктайбыз. Рахмат, көп эле куттукташты. Мен туулган күнүмө Голливуд жылдызы Брэд Питт бар го. Ошо келип алып, жаңы Феррарисин подарка алып атпайбы? Алыстан келиптир, мен дагы сыйлап коеюн деп, магазинге 60 100 граммдан бас тартып элек, 1 саат ичинде Брэд Питт универсалдагы садыкты болуп калды. Анан не болду? Анжелина ашта яман келтак жедик де. Сенчи? Жигиттер, бая десеңер. Бая. Бая Атамбаев чалыптыр да. Не дейт? Чалып алып, жаңы 2-3 жыр жаздым эле дейт. Ошого клип тартайын дедим эле, клиптеги спонсорлук бербейсизби дейт бала. Анан не деди? WhatsApp'tan ылдарыңды жөнөтүп, бир уу көрөйүн дедим. Балдар. Силер да сакайып кетесиңер. Кегил окамалар сайып коюн де. Берке, кегил. होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было нам. Оюнубуздун аягын айта кетсек, мынакей кече эле жакында 14 февраль сүйүшкөндөр майрамы болуп өттү. Ошол күнү сүйүшкөндөр бири-бирине сүйүүсүн арнап, мындайча айтканда сүйөм деген сөздү арзан кылып берди. Балдар, ушул сүйөм деген сөздү кичине башкача кылып айтса болобу? Болот, мен айтып көрсөм болобу? Айтчы муке. Салтанатчы, мен сизди эже десем, бардыгы эле өзүнүн сүйүүсүн эжесине билдирип атат деп ойлоп кетет. Ошондуктан, Салтанат, детка.
Знаешь что? Когда ты назвала свой вес, я думал, что это твой номер телефона. Қаласаңыз, экөөбүз Кыргыздын Максим Галкин менен Алла Пугачевасы болобуз. Сүйүн да окшоп билдиреби? Сүй сане оюн жокпу? Жок. Тур ордуңа. Сүй деген үмүт билдирет. Эдил. Болдар,